twirwaneho cyane, umuturage ku isonga, umusirikare ku kiringi kakamavu, umusirikare wumye, udashobora kumunyuza wijisho, umutonyi urakubita ugatambuka. Ikaze muri uyu mugoroba wa na gatanu tugiye kubagezaho amakuru yaranze kano karere kacu ko mu Minembwe. Kiriwe gute muri amadubari, yiriwe gute, ku Ndondo ni gute, Buvira hameze gute, impunzi ziri Burundi zimeze gute, bamerewe gute. Si na gatanu muzi ko umunsi wa gatanu ari isoko nkuru yo mu Minembwe. Isoko yaremye nk'ibisanzwe, harimo isukari, umunyu, amavuta, ibirato, isabune, amahuzu, ibintu byose kabisa. Dukomeje gushimira Imana ikomeje kugira gute kuducira inzira. Nino soko y'uyu munsi nayo yari ifite imbaraga kabisa, yari imeze neza kuko abantu bayiremye, kandi abantu bunyine no kurema nta ubwira ngo niko dutahe. Umuntu agenda igihe yashakira ifaranga mu mfuko w'inyuma nta gushira ifaranga ngo batazikwiba. Umutekano, amadubu n'intare zikomeje gute kufata, kudedeza. Nuko hano muri Minembwe, nuko uyu munsi na gatanu kabisa twiriwe neza. Ariko ikibazo gusa n'ijya drone, ariko nayo nticiye abaturage intege. Ariko hari n'indege yatambutse ikanga abantu. Hari indege zitambuka kubera imitima y'abantu yagize gute, yari ikanze cyane. Indege yatambutse abantu isa niri hasi cyane. Urumva abantu bahise bagira gute, bava mu maduka, bava mu mazu, bose usanga abantu bose kabisa abari mu mihanda barahagarara, bose bareba hejuru. Ariko ni drone nayo iri muri iki kirere cya Minembwe, ariko amaduba akomeje guhumuriza abaturage bayo. Muhumure n'umuti natwe ko turawenyegeza. Ubwo kuratogo turi hafi gusha, ushobora gusigaza nimba ari isaha imwe iminota, ariko banyiraho tukagira gute tukawubaha, kuko uwo muti bazaba wita ngo numuhanura kuba. Niwo uzamanura drone bawita ngo numuhanura kuba, niwe uri kuziko. Reka tuje iriya hirya y'amadubu adutambamiye, ibo biriwe gute. Dutangiriye mu Rugezi, nepfo hose za Rurenge na Point Zero na Shene yose yo haruguru, ibo biriwe gute no musi. Urakoze cyane. Duhere muri Gahwera yiriwe mu isuku. Gahwera yiriwe mu isuku kuri kazi kakozwe ejo gakomeye, ndetse ku buryo n'isuku itabasha kuba yarangira kuri uno munsi. Ariko nyuma yaho mashini gani zirahoze, batoraguye inkwi barakomeza, ntago zigishushe ngo uziko ejo bazishubirijeho amazi kugeza saa moya z'ijoro n'icyayi warashusha. N'icyayi barabambwiye ko bagejeje saa 4, wanyuma niho yihwagiye. Ari imbunda bakiyabashuhiriza. Ariko kuri uyu munsi ho batoraguye barakomeza. Dusubire mu Rugezi nkuko bisanzwe. Mu Rugezi ni za drone, noneho nijoro hari zitatu ko zirakaguye. Ariko ni nkaho akazi kazo bana amadubu kuzihanura bazazihanura turabizi, ariko n'akazi ka drone ko karagenda gataka agaciro, kuko karata agaciro kandi iriya drone kirafasha amadubu. Kirabafasha. Tituramenye n'ibiriya drone kwanza, tituramenye birayi. Ahubwo niho ureba ino ntambara, FRDC AFC ishobora kuba yaraguze FRDC, kuko ari amadrone ubundi arasa narimo akora ku nyungu z'amadubu. Urumva aragenda akababwira ati ngaya amafoto mugende muja, uko bagiye akaba ariko turamenya ngo nyiri drone ninde. Abantu bakomeje gukungutwa cyane, kandi bagenda bakurikisha amafoto drone yabahaye. Urumva muzamuke mugera muri iyo defense ndabantu barimo, abantu bagakungutwa atarajya muri defense, bakiri kure na defense. Abandi bakaza ati twazungurutse defense, bagakungutwa basubizwa inyuma ya defense, kandi byose ni ama image drone igenda igira gute ibaheza. Mu Rugezi nawe uyu munsi na amahoro, drone zari ziri aho ngaho zicaracara azireba, ariko bwakeye yari amahoro nta kibazo. Ari kandi uzi ko hari ahantu bazabigendera igihe, bazabigendera igihe mu kibiraho kuva kitoko yaryo ijya 12
ikibira aramukiyaya kandi ngo bamenye ibara bati amadubu ubu nyine uzi ngo politiki igezwe mu madubu nta kurasa umuntu uri munsi urwego wasuriye tene nta kumurasa nukuva kuri eteno kazamana urumva ubwo rero batangiye gusiganira kuyobora urugamba urumva niyo mpamvu usanga ishene yose ugenda ugahurukiriya hose hatuje nta muntu ucemera gufata icombo icombo ni ibibazo icombo kirateza umutekano 12 bayakubonye urabizi uyu waturutse mu mikenke nawe ejo bundi nawe byamubayeho kandi nawe kuja gufata icombo abandi bari basiganye ndahazi hari ahantu nakuriye umwana wo mu gipupu kumbwira ngo abaraririye urumva iriya shene yose ni amahoro ukazamuka uzamutse na Gahwera Mpugamo Duhoko ugahuruka Minembwe abayizi neza igizwe n'imbariro zibiri hari ugwepfo n'ugwa ruguru zigahita zigana zigaca hirya hino ya Gitavi ndi hirya ya Gitavi zigahurira mu Mikenke aho hose hameze neza uyu munsi mu Mikenke isuku yarangiye bashoje nyuma yifatwa hafa ku 12 baribabwiye habaye akazi karemereye kuko bari batubwiye ko ejo ni posho Sarongo niho zakoreka ariko nyine kubera amadubu bashobora kubyihanganira ndetse bavuze ko n'abaturage ntibagomba kumenya abantu benshi baguye mu nzira abantu bari mu isoko ejo barahaciye isuku itararangira iriya nzira yose iva ku ndondo abacuruzi bariko bikanga bahita bapanga Sarongo yihuta kugira ngo bari kuma gukanga abaturage urabizi ko iyo bakora ku nyungu z'abaturage byo guhungabana iriya nzira yose hari abandi bari bagiye ngo gufunga inzira iva ku ndoro ngo ibo bagiye dufungira abanyendondo ibo ngo barashe baje gukaba defense imwe iraja mu nzira iva muri Gwerera indi iva za Makayina indi uva za Marundi aho hose niho imyanda yabereye icyari defense cyahindutse umwanda urumva noneho ejo abaturage bari mu isoko basanga akazi katararangira amadubu ahita akora Sarongo vuba byihuse kugira ngo abandi basore bagiye ku isoko bose gusanga uwo mwanda baho bareke gukanga abaturage tuzamutse tugaja muri bijabo yo n'intare batinya nta uyivugaho umva nabara kuvuga ngo bagiye gufungira nzira y'indondo ntibashobora kwegera bijabo oya ubundi bo baravuze ngo bazakoresha Gwerere ino yo hasi ya Mikenke ariko iriya Gwerere hakujya n'amazi yaho ntibemereye kuyanywa ni ukumwe yanywere fo urumva ahubwo nuriya muyaga uva muri bijabo baraje bahunga baravuga ntabwo dukora umuyaga uve mu bijabo dushaka isano na bijabo kuko bijabo zibagwa nabi cyane murumva nuko bimeze ku ndondo imisozi yahindutse indake tuko bakomeje abandi gitaka coroshe isuko bakomeje kwimba nta ubizi ku ndondo abaruha ziborohera kwimba gusa bazahisiga bayisiga oya iramyobo kandi se yazadufasha kwisuku yamyobo yazadufasha kwisuku hari abashaka kwiteganyiriza babona ibintu bibi bakavuga ati dutangire twitegurire aho tuzaje urumva twitegurire twenyine kurusha rubanda aya kundondo ara mu bijombo ntabwo bazarasa dore se bakwiha kurasa gute bihaye kurasa none bikubwiye habura no vuga amakuru ubundi ushaka kuja kwangaja intambara muri bijombo ufite withdraw y'Uvira ngabimpeze iyo ntambara ukuntu woyipanga upangira intambara muri bijombo ngo kuraje Uvira hari awambwiye akantu kabisa nsanga nibyo kuko na biriya bikoresho upanga intambara muri bijombo biriya bikoresho ufite n'ibyo byakurasa icyo tubaza byonyine n'ibyo byakurasa biriya nta nubwo bigera kurasisha ibyabo bagukaba bajyana indi rimwe nyine amara akagurikiza yawe kuvuga ngo uve mu bijombo uhunze urabona iyo bava hano Minembwe bahunze kugira ngo arenge hano ku kibira cya Mukoko harumvikana aravuga ngo uve mu bijombo ngo urahunze kuzagira ngo uzagere mu mitamba honyine uva mu mitamba ugenda uzinjire cya kibira uhuruke Kirungu umanuke hariya amaduba ari n'aya urambwira ari hariya mu bijombo afite se gahunda yo kuvuga ngo baraje muri ishamba si igiwe ishamba ni ry'abandi ririmo amadubu n'intare urahungira he ahubwo gusa icyo twababwira inama twabaha bagende bafata ibikoresho kibakarasa
babisiga bazahamagare gusa bababwire twebwe misiyo yari yaratuzanye no muri Kongo urumva irarangiye twebwe muduhe inzira tumanuka ibuvira twambuka iwacu ibyo urabizi amadugu arabyubahiriza cyane arabyubahiriza ariko nibafungura sefara muri Bijombo hazabura uzavuga amakuru muraje muvuga ngo nta barundi babaga mu Bijombo ndayishimiye ngo nta nabigeze baba muri Goma muzabivuga oya ndayishimiye ubwiwe yaravuze ngo nta bigeze baja muri Goma uravuga Bijombo ya hafi ni Goma yarahakanye mwumva ariko Fande Gakufi yarabitubwiye uko abana bafite kandi babanze Fande uradukurikirana batubwiye ijambo n'ubu twararyemeye ntawakwimira twarabimenye urumva dukomeje tukazamuka ibiriya hari umuntu twavuganye kuno narambwira ngo hari mayimayi waje za Masango barambwira ati ibintu nabonye mu Rurambo urumva turimo tubireke amakuru ke turamenya nyirizina ariko mayimayi no waje kubwira babo tubireke tege nagenda umusivile nitwaza umuzi ngiye kudandaza ariko ibintu mbonye mu Rurambo ibintu zirimo dushatse twabireka uzi uko bari abana 70 muniga ntama afite nabo batazamwemerera bazazemera kuja Masango kere wonguye ayigereye mu Rurambo asubiye babwiye amakuru muniga ntama zambuka delegation kinzaga ndiraza kuwa muroza uvira kwanza makana kiyemeye niyo ugenzura umupaka ibintu wewe urimo ntubizi barabatipe barabagabo bataye Valere turangiza Rurambo tubajeho urumva Rurambo urumva turamenye ariko ubuntu yambwiye ati umwana w'umumayimayi yarabwiye ati ibintu nabonye mu Rurambo ibintu twihaye by'imbunda by'ubuzarendo by'ibiki n'aba barundi tubivemo muhamagare Kamasa vuba ukorone yuko yumvise abaririmbe MRDP moyo wangu mama MRDP moyo wangu mama urumva kunone yaciye kumushya gifeho kandi ikintu bafite discipline nyinshi bavuga buke bagakora cyane bakita ku baturage nicyo cyamukanze uko yumvise bavuga buke abona imikorere aho batambuka n'umuzigo bakicecekera gatanga arazabwira babati hano hari aha ngaha mushatse bitwabireka Rurambo yo nayo imanukira ibuvira uje kumbwira amakuru y'ihunga rya Muniga ntama na Kongo aho wamara ngo afite 70 arayijana hamagara banyina w'abana baze kubatora banyina w'abana nibo tugiye kubwira banyina w'abana bari abana Muniga ntama yafashe ngo bashiriye MRDP nta MRDP yatumye Muniga ntama yavuye ku ndono hari umuntu umwe nabonye yandika wese ko Muniga ntama yageze ino ngo ntiyavuga aravuga ko atavuze uko yazaga avuga iriya kandi akibanda ku bintu cyane bya hehe byini wacu none uko yageze Bubembe agera ku Ndondo none uko atavuga yageze Buvira uko ntamenye Muniga ntama yaravuze umva nkubwira Muniga ntama yaravuze ngo yasanze ikintu twigwanaho yubatse mu Banyamurenge nta muntu wagikuramo urumva nicyo jambo nzi yavuze yaravuze ati n'umusaza uhwije utakibona arasitara twirwaneho urumva umugore yamara kubyara umwana amusimbiza akaba twirwaneho mama we twirwaneho daye we urumva umwana ukambakamba noneho ngo cyamubereye finale ngo yageze ahantu nimba ari kumurambya nimba ari hehe ngo asanga utwana urabona ukuntu utwana dukina amabi uzanya kurimba tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma afande makanika tazajya kutugaya ubwana bw'imyaka 34 nigana baravuga ati ibyo ndi mahanga abana barinjira bayindwikire bafite Kalashnikov none ngo asire kubitira kuri ibingi byo kwitwa umunyarwanda uriya Muniga ntama na Kasita na Kongo n'abanyarwanda we nimba uri umunyamurenge n'ibyawe abandi bo n'abanyarwanda urumva n'iryo jambo Muniga ntama yavuze aravuga ati ikintu nasanze twigwaneho yubatse ticashira none se bari abana
bamaze kubona iyo system ukuntu yubakitse bari abana ni gute bagiye kubakongora hariya muri ari amakamba abana bihungiye intambara barabashira FDL niyo basenye ko barabashira bazalenda nibo babishe babamaza urumva ni gute kandi ico gitekerezo cyamujemo reka mpamagare harera tugendera muri ari amakamba harera ari umusirikare wa Gasita na urumva nawe n'umunyarwanda ubundi Muniga Ntama afite amahirwe make urumva kugeza ubu hari kutumva kuba ku bantu mwana wewe kugeza ubu ngo Muniga Ntama ntiyakandagira mu bazalendo kandi yase bitante persegene yaraje kuyihuza n'abazalendo none ubu ngo abazalendo makana kafunze kuri frontier afungiye nde afungiye Gasita Kongoro Muniga Ntama abo banyarwanda afite uzamubona azamurasa none se bari abana yariko bashiraga bazalendo kuva Muniga Ntama na Gasita na Kongoro bavuye muri Uvira ubuzima bwaratangiye bari abana n'abanyarwanda cyane n'abanyamurenge bari abana n'abanyamurenge ko barashangwa n'abanyarwanda abana ira 70 personnes bagiye kubafata baze baba training nani Rufora na Karemera ari bazoza barasaka yandi abazalendo n'abasirikare Gasita nuko Gasita afite icyama muri Kongo iwe yavuze wewe kurashaka gutanga Uvira ugiye kandi gufata babana iwe ashaka kurema izindi ngabo ze azoza ha briefing Gasita na bakongoro nabandi bari abana abasirikare ba Gasita none azoza ha briefing nabonye nagakunzi gakunzi yo muri Amerika abivuga ngo lifo wazarenda urumva nukuvuga ngo Gasita no Muniga Ntama na Gasita nako nibagiye kuzana livre wazarenda kandi babana mushinja uko ari warashe uwishe na Kijangara General Kijangara no yapfuye si Gasita ubundi biriya biraga kurya jambo rya General Beti Kijangara ngo yakomerekeye mu ntambara ariko ibyo byose ko biragenda bikazunguruka bikagwa hehe niyo mpamvu Makanaki yavuze ngo ubona Gasita akabona Muniga Ntama na Kongoro ni isasu umujinya wa General yapfuye nani bari abantu bazaba nka Yuda ngo yamaze kugurisha Yesu umva yarazi ko Yesu ari ganga babango Yesu ni ganga ati bara bati pe baze Yesu wakubise abantu mu isoko agakamya inyanja akagenda hejuru y'amazi agafata inani byose amazi amafi akayinuka abantu bakajya bagahaga agatsima kamwe utwana tw'utuyuda dutanu aradukubita reka mbirire faranga nice ceke ngo agire kwicyabona Yesu baramubambye Yuda bigenze gute nijugurishije Yesu afata amafaranga yashira nyira ateje twaguze tarangi Yuda yishiramo akaguzi aba bantu bagambaniye ubwo barya ubwo abantu baza tubivugiya bazahoraho umuruho tuzibira uzubona ngo ni bitwe ese ni bitwe birabyitwe by'intare irani imitwe y'abene wabo ibera mwikoreye umuruho bitukura babashizeho ara na amaraso y'abene wabo bazamugera ahantu hose bavugira izindu babakome urumva kugeza ubu ngubu AFC M23 twigwaneho nta kintu zivuga kuri Gasita n'abantu biwe ariko ubu ngubu ahanganye n'abazalendo na guverinoma none se kandi ntiyarashira yamwambitse raka kujya arashaka umwaka none se M23 twirwaneho iraje kuvuga kuri Gasita izare amaraso yikore ku bitugu n'umuruho urumva reba ubu ngubu bakwambitse iranga umwaka nturashira ni we aduyi wa guverinoma ari umwegizire politiki Burundi